Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abanyapolitiki benshi bo muri Kongo Kinshasa barimo wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila, umunyapolitiki utavuga na leta Moise Katumbi, umuhuzabikorwa w'ibiro rya politiki na gisirikare rwanya ubutegetsi F7 Kurunei Nanga na perezida w'inteko ishinga amategeko wa Kongo Vital Kamerhe batumiye kuzitabira icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro nyafurika ku mahoro n'umutekano biteganyijwe ku itariki 3 Nzeri muri Afurika y'Epfo uyu mwaka. Abanyapolitiki ba Kongo batumiye muri iki gikorwa mu gihe umutekano wifashe nawe mu gihugu cyabo mu ntara za Kivu ruguru n'iy'amajyepfo, aho umutwe wa F7 wigaruriye ibice byinshi. Umutekano urakifashe nabi kandi mu bice bimwe na bimwe n'ubw'amahanga akomeje gusaba ihagarikwa ry'imirwano. Usibye abanyapolitiki nk'uko Jeune Afrique yabyanditse ngo abanyamadini yo muri Kongo, abaminisitiri bayiciye na societe civile nabo batumiye muri ibyo biganiro. Iyi nkuru ivuga ko ibiganiro byateguwe na Fondation ya Tabombe kihoze ari perezida wa Afurika y'Epfo. Fondation ya Tabombe yanditse ku rugo rwa X ko Fondation ya Tabombe ibiganiro nyafurika ku mahoro n'umutekano kuva tariki 3 kugera kuri 6 Nzeri bizabera Mount Figurence Hotel ndetse Gauteng muri Afurika y'Epfo. Iyi Fondation y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo igamije gushimangira ibiganiro n'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika no gushyira ingamba zigamije gukemura ibibazo byugarije umugabane, cyane cyane amakimbirane akoreshwamo intwaro. Naho umuyobozi warwanya uburyo F7 rwanya ubutegetsi muri Kongo General Makenga Sultani yatangije polisi kabuhariwe itezweho kubungabunga umutekano mu bice igenzura. Abapolisi ba F7 bahawe ubumenyi mu bijyanye no kubungabunga umutekano mu baturage wo mu muhanda, gukumira imyigaragambyo yo kugenza ibyaha, bahabwa ibikoresho bazifashisha mu kazi kabo. Umuhango wo gutangiza uru rwego General Makenga yagaragaje ko rugomba kurangwa n'imikorere itandukanye n'urw'ubutegetsi bwa Kongo rwamunzwe na ruswa, ibiyobyabwenge no gukoresha nabi inshingano rufite. Ati mbasabye kuba polisi itandukanye n'indi polisi duhanganye nayo, itandukanye na ziriya ngabo duhanganye zitubahiriza inshingano, zikubita abantu, zica, ziba, zamunzwe na ruswa, zivangura abaturage. Iriya si polisi. General Makenga yakomeje ati ni ngombwa ko polisi igira imyitwarire myiza yo ku rwego rwo hejuru ikihanganira byose. Mu indorerwamo ya polisi y'umutwe wacu mugomba guha abaturage icyizere bakabona ko mufite itandukaniro. Mube polisi y'abaturage ntibabone ngo biruke babasanga ahubwo mubafashe. Yasobanurira abapolisi ko abaturage babajwe igihe kiri ubutegetsi bwa Kongo, abasaba kubahumuriza bakabafasha nta vangura ku buryo isi yose izabona ko ari mu rwego rwa kinyamwuga rukora neza. F7 igenzura ibice bifite ubuso burenga kilometero kare 34 nyuma y'aho kiza ubuyobozi mu rwego rwa gisivile na polisi irateganya gushyiraho n'urwego rw'ubutera mu gihe kiri imbere. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika manzwe perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Madame Anita Ahigitse Kadaga wahoze ari kuri uyu mwanya umutora vice perezida w'ishyaka NRM mukuru w'igihugu umuhagarariye abagore. Aba bagore mu kwiyamamaza habaye intambara ikomeye nk'imwe ivugwa mu bitabo by'Abadiventiste b'umunsi wa 7 mu Rwanda, kuko byagezeho Kadaga usanzwe w'iminisitiri w'intebe wa mbere ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yagezeho yibasira Anita. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko yabaye inyaryenge ntasubizanye ibitutsi mu binyamakuru nk'uko Kadaga yamutukaga, yanamutsinzuriye no kuko mu majwi 12 by'abantu batoye abatigeze ku 1000 batoye Kadaga, abandi bose amajwi yahundagaza kuri perezida w'inteko ishinga amategeko Anita. Itangazamakuru rya Uganda ryanditse ko Madame Anita ko yabaye vice perezida ku rwego rw'igihugu, ubu nawe yabaye umwe mu bantu b'imbere mu kizuru umutegetsi bwa Museveni kuko bari bagena icyerekezo cya Uganda. Harabona ko gutorwa kwa Madame bigaragaje neza uko ishyaka NRM rihagaze, ngo mu kwiyamamaza ko ryagaragaje gucikamo ibice. Hari igihe cyageze Kadaga bari bahanganye akajya abwira abantu ko badakwiye gutora umugore witukuje. Rebeka Kadaga wari umaze imyaka 20 kuri uyu mwanya ntiyanyuzwe no kuba atatowe. Yavuze ko yakorewe umupango wo gutsindwa, avuga ko mu matora habayeho ruswa ndetse no gutera ubwoba kuba mushyigikiye. Itorwa rya Anita kuri uyu mwanya barebera ibya Uganda hafi bavuze ko rigiye kuzana impinduka mu mitegekere y'igihugu, ariko hakaba bibaza icyerekezo cya Rebeka Kadaga wari igishyitsi mu butegetsi kandi akaba amaze igihe aterana amagambo na perezida Museveni kandi mu Karubanda amwereka ko kumwima intebe perezida azabura ijambo mu karere ka Busoga. Abashyigikiye Anita bavuga ko itorwa rye rifite ishingiro ko abatavuga n'ubutegetsi bwa Museveni benshi bakomeye bagera ku 10 yari yarabazanye mu ishyaka NRM, ndetse ngo afite gahunda yo kuzana benshi barengaga ubutegetsi. Uyu mugore uri mu bakomeye muri Uganda bamwamamaje bavuze ko icyo yarushije Kadaga ari uko yatatinyutse kumworoka ku gasozi ngo amutuke, wenda anashingiye ku busembwa afite bugaragara ku mubiri nk'uko yabikoze. Uko guceceka kuva ko atakubahuka abantu bakuru ngo byaba byaratumye abamutora babona ko ari umugore w'umunyapolitiki warezwe bakamuha amajwi. Gusa aya matora yo kujya mu myanya ikomeye mu ishyaka riri ku butegetsi ivuga ko yaranzwe na ruswa kugeza ubwo bamwe bavuga ko abanyamafaranga aribo batsinze, ariko ngo arimo amaraso make bikitse mu ishyaka nta na kimwe cyagarutse. Minisitiri w'intebe wungirije wa Uganda Rebeka Kadaga yaciye amarenga yo gusohoka mu ishyaka NRM muri ku butegetsi nyuma y'uko perezida w'inteko ishinga amategeko Anita amutsinze ku mwanya wa vice perezida w'ishyaka ku mwanya bari bahanganiye. Abinyujije ku rubuga rwa X, Kadaga yashimiye bamubaye hafi mu rugendo rwo kwiyamamaza, nubwo yavuze ko hari habayeho ibibazo birimo ibikanyisho na ruswa. Yagaragaje ko yakunze ishyaka ariko ibyo ari gukorerwa
ngo bishimangira ko bikomeje bishobora gutuma asohoka mu ishyaka ngo nta yandi mahitamo y'abasigaranye. Ati gukoresha nawe ububasha byaranze aya matora ntibikwiriye kwihanganirwa, dukunda ishyaka ryacu gusa iryo vangura nirikomeza tuzasigara nta yandi mahitamo uretse kugenda. Kadaga imyaka 69 abaye perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda imyaka 10 uvuye 2011 ubwo yagirwaga minisitiri w'intebe wungirije wa mbere. Yari ari kwiyamamaza ku mwanya wa vice perezida wa kabiri w'NRM ariko ntiyahiriwe muri ayo matora. Ni umwanya watwawe n'uwo bari bahanganye Anita usanzwe ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Mbere y'amatora umwuka niwe wifashe neza hagati ya Kadaga na perezida Museveni kubera ko yemerera Anita kwiyamamaza kuri uwo mwanya kandi ngo ataramara imyaka 10 mu ishyaka NRM. Kadaga yari yasobanuye ko bitewe n'uko ataruza imyaka 10 ari umunyamuryango w'iri shyaka yagomba gukurwa ku rutonde rw'abahatana. Yabwiye perezida Museveni wari witabiriye inama nka perezida w'ishyaka ko atari bari kurwanya gusa ahubwo ari kurwanya abaturage bose bo mu bwami bwa Busoga kandi bamushyigikiye. Icyo gihe Museveni yaragaragaje ko komite nshingwabikorwa NRM ifite inshingano yo gusuzuma kandidatire no gutanga ubujyanama kandi ko mu gihe ibona nta mpamvu ikomeye yo kwambura abantu amahirwe yo guhatana ibemerera gukomeza. Nyuma y'amatora perezida Museveni yashimiye Anita watorewe kuba vice perezida wa NRM. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Manitswe Boniface Mwangi birima y'uburenganzira bwa muri Kenya yagize uruhare mu kuyobora imyigaragambyo iheruka yo kwamagana leta. Kuwa gatatu yatangaje ko aziyamamariza kuba perezida w'icyo gihugu mu matora ateganyijwe no 27. Kwiyamamaza kwigaragaza n'imyigaragambyo yari kandi ishyigikiwe n'urubyiruko ishobora guhinduka inkubiri ya politiki ijya mu matora. Muri 2017 Mwangi yaciye mwiro ryo kurwanya ruswa yiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko ntiyatsinda. Mu gihe cy'imyaka myinshi ishize yamenyekanye nk'umuntu ushobora guhaguruka akamagana ruswa n'iyongerwa uburenganzira bwa muntu Kenya no hanze yayo. Mu gutangaza ko yaziyamamaza mu matora ibintu n'amakuru by'abongereza Reuters byavuze ko yavuze wishyura imisoro witeze kubona serivisi ariko bikaba ngombwa ko unatanga ruswa kugira ngo ubone ya serivisi n'ubundi. Ati rero tugeze igihugu cyacu kigomba gusubira mu biganza byacu. Muri Nyakanga yarezwe mu rukiko mu murwa mukuru Nairobi ko yafatanywe ibudukoresho tujya mu myuka iryana mu maso n'isasu rimwe. Yavuze ko ibyo bitagize icyaha. Ashinja ubutegetsi ko kumukurikirana igikorwa giteye isoni. Amatora muri Kenya ateganyijwe muri Kanama 2027. Kandidatire izabanza kwemezwa na komisiyo y'amatora ishinzwe kugenzura no kwemeza iz'abandi bakandida. Abandi batangaje ko baziyamamaza ku mwanya wa perezida wa Kenya barimo senateri Okiya Omutata na David Maraga wahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya. Perezida William Ruto nawe arateganya kwiyamamariza manda ya kabiri. Ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi muri Kenya riyobowe n'abahoze ari ba vice perezida n'abandi bahoze ari abakuru muri guverinoma naryo rirateganya kwishakamo umukandida bazashyigikira. Hanze bambwire ko Baritazari Banki Ngonga ukomoka muri Guinea Equatoriale yahamijwe ibyaha byo kunyereza umutungo leta no kugira mu byaha bya ruswa. Hanishwe gufunga imyaka 8 n'ihazabu ya miliyoni 25 z'amasefa arakabakwa miliyoni 120 z'amanyarwanda. Baritazari uri umuyobozi w'ikigo cya Guinea Equatoriale gishinzwe gukora iperereza ku mikoreshereze y'imari yamenyekanye cyane mu ntara z'umwaka ushize ubwo yatabwaga muri yombi nyuma yo gufatanwa amashusho arenga 400 y'abagore baryamanye mu bitandukanye barimo n'ababakomeye. Aya mashusho atahuwe ubwo yakorwaho iperereza ku byaha byo kunyereza umutungo mu bikorwa bigusaka muri Rwanda no mu biro basanga CD n'ibindi bintu biri amashusho arenga 400 y'abagore bagiye baryamana. Urubanza Baritazari yegwagamo rwari rurimo abayobozi benshi bakoreraga urwego rushinzwe ubwishingizi no ubwishingizi ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi nabo bahamijwe ibyaha birimo gukoresha ububasha bahabwa n'amategeko mu nyungu zabo bwite mu izina ry'ingendo n'ubutumwa bw'akazi. Baritazari avuka mu muryango w'abanyapolitiki akaba mwishyuwa perezida Theodore Byarangiye Mambasogo n'umuhungu wa Baritazari Engonga Ejo kuri ubu ngubu uyoboye komisiyo y'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika hagati CEEAC. Hanze abategetsi muri Ukraine bavuze ko abantu 14 barimo abana 3 bishwe n'abandi barirwa muri za 40 barakomereka mu gitero gikomeye Urusiya bwagabye mu murwa mukuru Kiev mu ijoro ryakeye. Timur Chakencho umukuru w'ubutegetsi bwa gisirikare muri Kiev yavuze ko abantu barenga 20 barashwe mu turere tunyuranye two mu murwa mukuru. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko bya perezida w'Urusiya Kremlin byahisemo misile za balistike aho kujya ku meza y'ibiganiro. Ashimangira ko bikeneye ko Urusiya bufatirwa ibindi bintu bikaze. Ingabo za Ukraine zavuze ko Urusiya bwohereje indege nto z'intambara zitajyamo pilot cyangwa se drone zigera hafi kuri 600 n'ibisasu bya misile balistike na misile za cruise byose mu birenga 30. Nicyo gitero cya mbere kinini cyane Urusiya bugabye kuri uyu murwa mukuru muri uku kwezi. Ibyo bisasu bya misile birashwe muri Kongo zirenga 100 zo muri Ukraine zibuza umuriro w'amashanyarazi kubera ibitero byaherukaga kuba mu bya drone mu Burusiya bwagabye ibikorwa remezo by'amashanyarazi kuwa gatatu. Ku musozo mabwire ko perezida w'Urusiya Vladimir Putin na Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru batumiwe na perezida w'Urusiya Xi Jinping mu birori by'akarasisi ka gisirikare bizaba mu cyumweru gitaha mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 intambara ya kabiri y'isi irangiye. Guverinoma y'Ubushinwa uyu munsi yatangaje ko ibyo birori bizabera ahitwa Tiananmen Square mu mujyi wa Beijing ku itariki 3 Nzeri bikazahuriza hamwe abayobozi. Bizaba n'umwanya mwiza wo gushimangira umubano bisanzwe bifitanye. Ubushinwa bwatangaje ko ibindi bihugu bisanzwe bibanye neza nka Indonesia, Malaysia na Myanmar, Cuba ndetse na Iran nabo byamaze gutangaza ko bizitabira uwo muhango ndetse n'abandi bategetsi barenga 20 nabo bemeje ko bazitabira. Biteganyijwe ko Ubushinwa buzamurika intwaro zidasanzwe bufite zimwe n'izaba zerekanwe ku nshuro ya mbere.